thina kanzakwethu simphumela yabantu asebadlule emhlabeni. Angiyiphindele. Thina simphumela yabantu asebadlule emhlabeni. Ngamanye amazwi siphila kwi-past. Mangithi-ke nganzakwethu siphila kwi-past, siphila ephuphweni labantu abasizalayo, abanye baba bangasekho. So ama-result-ke alento esiyiyona ingenxa yabantu ababe-implementa kwi-past. Ingakho sithi siphile ephuphweni. So uma kufuna uku-implementa for i-future iqala manje, because kulezo izizukulwane ezobe seyiphila kuleyo future zobe seyikhuluma ngawe kwi-past. Uma unawo amandla, ingakho sithi kubalulekile lento ukuthi sakhe ama-legacies ethu, because lokho kuyokwenza ukuthi izizukulwane ezilandelayo nganzakwethu zikwazi ukuthi zithole iy'thelo ezinhle, including nawe, because masikhuluma ngokuthi zonke izinto zenza manje kwi-present for i-future, sikhuluma ukuthi uma une-million musu kuledlula uliqede ngoba uthi lelo miliyoni lodliwa abasele. Implementa wakhe ama-legacies ngalelo miliyoni ngoba utshala for ukuthi izizukulwane ezizayo ziyifice le ndaba, zikhulume ngawe kwi-future, seyikhuluma nge-past. Ngamanye amazwi-ke uma wenza lezo zinto u-implementela wena kanye nezizukulwane ezizayo, because uma u-understanda lento yokuthi khona lento ye-reincarnation. Kodwa uma uficwa isikhathi sokufa, uma u-implemente kahle esizukulwaneni noma izizukulwaneni ezilandelayo, uyobe usuphila impilo elula because wakwazi ukuthatha igxathu lokuthi u-implement. Ngamanye amazwi usuzalwa esizukulwaneni esicebile. Ubani owenze lokho? Uwena. Ibalulekile ukuthi sibambe leyo nganzakwethu. So abanye abantu kiba yi-miss call nganzakwethu masiyikhuluma kanje i-deep. Siyazi ukuthi khona abazothi hayi kuyafana, uzothi uyayakha leyo legacy ingane isale zibulala. Sondeza izingane mawusukhandile legacy, uyiqeqeshe, sikwazi ukuthi mzukwane ungasekho ziyibambe njengezikhali zamantungu leyo legacy. Abelungu, amabhunu abakhohlwa ingane zabo ukuthi bayiqeqeshe ngalokho abakukhandile, because bayazi ukuthi mabedlula kufanele kuthatha abanye. So ibaluleke kakhulu le ngane zakwethu, including lento yokuziqonda ukuthi ungubani. It is very important. Angiyiphinde futhi le. Thina siphila kwi-past ngane zakwethu ngokwama-result, kodwa siphila kwi-present. Ngamanye amazwi abantu abazizalayo ibona abakhoza ukuthi sibe yilento esiyiyona ngendlela aba-implementa ngayo. So ukubreaka-ke lawo markers ukuthi-ke thina ngoba sesibonile ukuthi yini into esenza sistake, asiqale manje si-implement awethu ama-legacies. Uma unemali nje implement, wenze short legacy uyi-implementa iyaphila ukuze izizukulwane ezilandelayo ziyifice leyo legacy, including nawe. Uma usubuya ngalento ye-reincarnation uzalwe esizukulwaneni esiphilayo esicebile, because uma ungakwenzi lokho u-greed uthi ufuna ukudla lelo miliyoni ulithole ku-rough, noma uthi ufuna ukudla iy'mali zakho because abasele bosala bezidla, uyoshiya isizukulwane sakho sisitakile sihlupheka. Then uma usubuya kwi-future uyobe usubuya ezizukulwaneni ezihluphekayo, esiney'ngane ey'lala phansi kwama-bridge, esiney'ngane ey'hluphekayo ey'cela ukudla emizini yabantu. Nawe bese uphinda futhi uzofola ngaphansi kwaloko kuhlupheka, because njengoba sisho ukuthi simphumela ye-past. So njengoba sila sithathwe i-past yasibeka kwi-present. So wonke-ke amaphutha ayekade enzeka iwona sibekela sikhona. So kwalungisa ukuthi asifune esiyithola ukuthi singobani, then bese siyaqala siya-implementa. Lokho kuyosisiza ingane zakwethu ukuthi izizukulwane ezikhulayo siyibreake leyo case, zikhule esimweni esiphilayo, ziphile kwi-environment ephilayo. Ubani okhanda lokho? Wena. Then nawe uma usubuya uzokwenza lento ye-reincarnation, uyobuya esizukulwaneni esicebile. Ihamba ibanga elide impilo nganzakwethu kuyofisa ukuthi silandele kakhulu indaba yempilo. Ngake ngathi ngikhuluma nabanye ngibatshela ukuthi bayazini ukuthi umuntu umephila kwelengabadi
uphupha kamoya kusuke kuwuqobo lwakho loyo osuke uzibona kamoya ulele ebusuku because umuntu umelala uyavuka mevuka uyalala hayi imiss call ke lengaza kwethu so ngathi mangikhuluma ke nalaba engangikhuluma nabo ukuthi uyazi ukuthi mawuphila emhlabeni physical uphupha kamoya kodwa once wadlula emhlabeni wadlulela kamoya uphupha kwelenyama usiphupha usemzimbeni ngiyazi ukuthi khona abazongiphikisa le idinga abantu abane third eye abantu abambulelwe kamoya abakwazi ukubona izinto mawulala uyavuka mawuvuka uyalala so ichaza ngelinye ilanga leyo kodwa engifuna ukubeka ngikubalula ukuthi mawuphila phansi komthunzi welanga lezi zinto ohlezi uyibona ebusuku undiza uphupha ugijima wonke ama-province ungena ngaphansi kwamanzi uqobo lwakho loyo usuke uphupha kamoya uyiphupha wena ukamoya but mzukwane wadlula emhlabeni uwena futhi kamoya yobuso uyiphupha usenyameni ingakho ubona abantu abaningi asebadlula emhlabeni bebhizi bebuya ngathi because mase bengale baphupha kwelenyama because zonke izinto ekufanele zilungiswa abaphilayo enyameni then bese bekwazi ukulekelelana nabakamoya injalo nje indaba enganza kwethu so xela kakhulu kuleso sihloko ngelinye ilanga ukuthi sishiswa yini ukuthi umuntu umelala uyavuka mevuka uyalala because abantu abaningi abazi-understand nganza kwethu ukuthi makuphuma ilanga bayijethe impilo inormal lizo liyoshona impilo ayikho normal nganza kwethu kubiza ukuthi uyi-understand ukuthi ungubani then uzoyithola ukuthi ungubani asithokoze